Construction Private Limited ahem ahir ingkang rakpen mekicho. Nijang Karbi Anglong Kiparlo Kiruni Police Station angkang Hawaipur along Kibipon NN Construction Private Limited ahem ahir ingkang rakpen mekicho po. Hawaipur along Kibipon NN Construction Private Limited ahem along ahir ingkang rakpen mekicho ajok machine haihui anta hinolaplo. Bangso NN Construction atum Kiruni Char Alipen lamsakhang an kachileng atowar kasilam ahem kopi koson loni men mecho detlo. Lapen bangso aporahut fire brigade atuma phansi me kicho ahem pame ponlo. Rad atumpen kaning jepon atenki bangso NN Construction 24 hours kam ke claim apotsi mission ke so ajok me kicho long pusi ning jepon. Lapen NN Construction atuma phan Hawaipur arad atumpen kaning jepon ke company atumalong ke fire brigade dovek nangji kalite adung arai atuma phan kaphere mimi doji pusi ning jepon. Kiruni pen kam singdera Karbi Anglong News Channel. Pisot, ejan bondhe kole jui lagi ase boli kole kot lagi ase. Ega saisu ifal lagi ase. Tar pisi ai dekelo amar NN Construction plant jui lagi ase. Ai dekecho ekdam duar khonmukh jabo noaro. Gotike aisik kolo eta fire brigade number asile. তেখেতে কলে ওসিক মই যাই আছে তাৰপিছত আকৌ মই মিডিয়া পাৰ্সনৰ কলো ব্লেনিং হৈছে তেখেতে কলে মই জানি আছো তাৰপিছত তেখেতে ফোন কৰিলে ফায়াৰ ব্ৰিগেড তাৰপিছত ইয়াত থকা আমাৰ ষ্টাফ ৰাইজৰ সহযোগত যিমান পাৰে আপোনাৰ পানী দি বালি দি জুইটো প্ৰায় 45 মিনিট পিছত জুইটো নোৱাবলৈ সক্ষম হয় ন হেতুৱে দেখি মানে জুইটো কেনেকৈ জ্বলিছে আপুনি জুই মানে প্লান্টৰ কাম চলি আছিল আজি যোৱাকালি চলিছিলে সদায় নিশ্চয় চলোতে বছৰতে ইয়াত মেচিন ষ্টাৰ্ট কৰোঁতে জুই দিব লাগে ভিতৰত এইটো টেংকিতে জুই দিব লাগে এইটো জুই দিওঁতে বস্তুটো কি হ'ল তাৰ পৰা ডিউবি পৰিছে তেনেকৈ শুনিছোঁ কি চাফ চিকুণ নকৰাই নেকি আপোনালোকে ইয়াত চাফ চিকুণ মানে এতিয়া বস্তুটো প্লান্টটো এতিয়া বিটুমিন পৰে ইয়াত ডিজেল পৰে তাৰপিছত বহুতো নাই এতিয়া মইতো ইয়াত কোম্পানীৰ মাটি মালিকে হয় মই ইয়াৰ ষ্টাফটো নহয় মই আমাৰ ইয়াত জেনেৰেল মেনেজাৰ আছে অপাৰেটৰ আছে সাইট ইনচাৰ্জ আছে আপুনি পুৰা হেৰিত আছে ইয়াত কানেকশ্যনত আছে নাই কানেকশ্যন মানে বস্তুটো মাটি দিছোঁ মই ইয়াত প্লান্টৰ কাৰণে গতিকে যিটো বাকী বিষয়ববী আছে আমাৰ মেনেজাৰ আছে অপাৰেটৰ আছে তেওঁলোকে ক'ব বস্তুটো কি হৈছে ৰিজাল্টটো মানে তেখেতে অপাৰেটৰ গাফিলতি কোম্পানীৰ গাফিলতিৰ কাৰণে আজি কাণ্ডটো হৈছে এইটোতো মই দেখাটো তেওঁলোক গাফিলতি হয় নহয় মই নাজানো দে মই নাজানো এইটো কাৰণ সদায় চলি আছে আজি কণ্টিনিউ 2 বছৰ ধৰি চলি আছে প্লান্ট এটা কেনেকৈ এটা অপাৰেটৰ গাফিলতি বুলি ক'ম আমি কাৰণ প্লান্ট এটা চলাব যাওঁতে এতিয়া জুই লাগে হিটিং লাগে হিটিং কৰাৰ সময়ত এটা আকস্মিক ঘটনা ঘটিব পাৰে ইয়াত এতিয়া অপাৰেটৰ বা মালিকৰ বা কোনোবাৰ যে ভুল হৈছে বুলি এইটো মই ইতিমধ্যে আমিও দেখা পাইছোঁ প্লান্টত বিটুমিন আছে এলবো আছে এইবিলাক পৰি থাকিব এতিয়া বিটুমিন ওপৰত যাওঁতে অলপতো আৰু এটা কথা কি আজি যদি প্লানত যেতিয়া ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড আৰু সংঘটিত হ'লে এইবোৰ ব্ৰাষ্ট মাৰিলে হয় তেতিয়া ইয়াত থকা যিখিনি ষ্টাফ সিহঁতৰ তেখেতসকলৰো ক্ষয়ক্ষতি হয় সেইটো হ'ব নোৱাৰিলে ভগৱানৰ ওপৰত কৃপাত বাচি গৈছে মই সেইটো ধন্যবাদ দিছোঁ Kinang soda birta nonamat Karbi Anglong News Channel along akimi pherang kinangji Dipu Bokajan Dua Barguri Dongka Wothadlangso Hamren Khanduli Border Umlangpher Umpanai Dongmukak Humri Ignon Thare Gulab Singh Inghi Technical and Editor Karbi Anglong News Channel Mobile number 6002512305 India adet bi munit akai doan ili thura ipi long ri kachelong arni det pi alama ing thur dun lonang ni phai krip pho pai achiklo ning kan suri hinira ing koi ra ke thom India adet bi munit akai doan ili thur pedra ipi long ri kachelong arni India alama ing thur lonang pangjar dun lonang wang petnon sopir bi India adet akai doan Lunse po mande sorong parlapen ari sangho lunse po lunsi pi chelang petpen India alama ingthor dun lonang det pi alama pangjar dun lonang wang petnon sopir bi munit akhai do anpu
lun se pi lun se pu lun ki lun pen det pi alama pangjar ponsi ning arong chipira pet lonang pu mathasi ipi longri alama kangthur dun pen alir alon bolon pidun lonang non ke wangji niphai krepho pai pai achiklo ning kansuri hinira ingkoi ragathom News Text Report Karbi Anglong News Channel Lama ing thurlo nang tiranga arong arong adon adon arong arong adon adon tiranga ing thurlo nang Vande Mataram Ninkarong chitniya Vande Mataram Pakarnam piyamuma Vande Mataram Mansam padama West Karbi Anglong District Dongkamukam Labor Union Amithang Asai Hemalong Labor Union Maipu Manaf Kramsa Ahinpen Perangkia Mai Kephapon Dongkamukam Labor Union Maipu Manaf Kramsa Ahinpen Methang Labor Union Asai Hemalong Perangkia Mai Kephapon Sarlam The Asonsi Thenglong ke Arkan Un Chujeng ke Arkan Un E Lasi Munit Bihek Chihek Pura Lang Plot Nangni Non ke nili West Karbi Anglong Arlo Abangke nili si Labor Union Amahang Petek Veklo Te Bon Sitami Nephan Thang Aberta Avi Pinpen Kam Klempon Thap Aret ke Chokchi Lason si Kedam Tang Kirunia Long Sitami Labor Union Subbranch Long Penang An Mai Meeting Bilo Laso Ahut West Karbi Anglong Labor Union Maipu Manaf Kramsa Apan Thangnat Aberta Avisi East Karbi Anglong Labor Union Atumsi Nangche Jokdun ke Chokchi Pigluk Pusi Ningje Pon Tangte West Karbi Anglong Dongkamukam Labor Union Mai Phupen Perangke Athengno Lamthe Kejaipon Alamthele Arjulunang News Text Report Dongkamukam Karbi Anglong News Channel Karbi Anglong arat han kardom pa jelok kardom at pini labangso perangki amai phanangkok mate labangso iritumpu West Karbi Anglong sitame Assam government pen labangso West Karbi Anglong district pu laso Kehot Pon district Ningkan truck on ke plenglo 2016 pen non pai pai non ke bangji penabdi kano pro te tarik rep ho anote Ningkan truck pengpo masih laso akardom pajir si gadewi Karbi Anglong arap hana akardom lasi pini nili Ladakh West Karbi Anglong labor union pen labangso kaching hon arar bhan isi kapaklang pon mate isi kachuning ri bang lapuson hello West Karbi Anglong district mate Ladakh central committee pusi pulo lasi ilitum West Karbi Anglong bangta akenang sot athe bangke labor union pulote ilitum international labor organization pinaglo apotsi ilitum ta emethang adim ke ilitum kacherai kom bang akenang sot lasi non ke bang jilang efrang sitame ilitum bang West Karbi Anglong along kidoan arat atum sitame khiruni pen chenglok pekjam West Karbi Anglong angkang an sitame ilitum Ladakh West Karbi Anglong Central Committee pen labangso kapacheton edje phansi nili achuning rilo athe ilitum labor union pulote lake kiju ephan kali isi mission kacheng hon thegi kacherap thegi phansi litum labangso labor union bang ilitum dengnang koklo lasi ilitum central along sitame department do lason si Ladakh ilitum methang da state long sitame cabinet minister dolo lason si non da ilitum Karbi Anglong district long sitame ilitum non hajong kedamtang ceklu yoni por baparchat alamando po ilitum Karbi Anglong autonomous council pen sitame ilitum labor board chairman ilitum apanang pipon lo kedamtang ilitum kehang pona tengsi lasilaso board chairman ilitum malong kedu kok bang ilitum mesen lo athe ilitum efrang ke bang sitame kedu lapen kisung abang pu bang pi phan ilitum kacherai kom je phan bang ke laso bang ilitum mesen lo lasi
आपके hai board chairman kelong bangke kadu we tum si tami ning cheparong abang ili tum kenang so. Traditional village courts aputhak arnisi aparman workshop kapaman pon. Karbi akhai atumke khai kang thim, Karbi akhai ke khai barim, lapen Karbi atumke hakopenta methang aron ing tangpring. Labang so joini Karbi akhai long aron atang anta choklim. Te bon sitame kiram tang arnike ko ansi Karbi customary lo kapang tang pon ma. Te bon sitame chepang tang pon thekthedet asonsi thekpon long. Non per thekang tang aporahut Karbi akhai atum pusitame aron kachini lapen ke thekere atum nangklang bomsi non puthot Karbi aron la anso se kapang tang pon thuji phan kabor ibom lapen klempon bomlo lake isi Karbi akhai atum phan birta kimelo labangso traditional village court saputhak kapang tang ponji mate koson pensi ke klem kedam pon nangji mapura pini West Karbi Anglong Kiruni KCS Cultural Hall along rong asar atum an chingrum si arnisi aparman rong asar atum aphan sarthe rong hi senior advocate lapen Jiwon Be advocate atum aridengpen workshop amai paduponlo labangso amai kachari pon rong kang tui arong asar Ram Singh Phangcho ahin pensi mai chari ponlo alang litung kaningje alam thele arju iksinang News Text Report Kiruni Karbi Anglong News Channel Traditional village court made angsa mai la soputa city badu mono Karbi Kiruni Nizam Karbi Anglong sidak pinaman Romasar lapente la village court village council abang po dum chitong mono sidak pinaman traditional village court lo sonse kachari naima claim kidam naima la soputa cingki citan bon dage kenangan kenang so dalam mangla pulo itu traditional village code along ajakong PPC daima dage itu ajakong mangla pulo lidom mangge inglong asu yan ambong yang si pini alam ki toko pulo de doan alam ki sita inglong asu hijan ambong alam ki an mangge mate ST ambong alam ki travel asu alam ki doan alam ki mangge itu mangge kansai ponje phana jakong pulo Wajang si village code along pinawan kiti alam ki yang si kangsai ponje toko pulo de labangge subordinate code ba district council code long kangsai ponje phana jakong district council code bangge lana jakong do yang si governor yang si alangli jakong itu pulo de murder case ba rape case lah puta kansai kangsai pon una jakong do sita yang si jakong PP pusida ningkan phoan jail ke bang ajakong alam ki an mangge kansai unji phan ajakong do lapende village ko nalo mangge dage kansai un ajakong bangela poilo adok civil case bate criminal case la hini alam ki sidame hingsai ponon lo lada kansai ponon kijong dam mangge la 1954 along rule setting e pudam mangge jongsi Indian penal code along ada jongsi hasti ki pia bang bate adai ki pia bang jail ke bang on lason adhara bate lason alam ki pulate hingsai ponon sita ini ci sorsa morsa bate lam ganglit Kaningje pendang lo chonghu chonghi lason asu asa kesan bangge kangsai ni pan ajakong do lason si takpu pon lo lepente adhok ajakong lidong di long pon tho bang la pulo ja prang hot bangge lidong de pina lam ki lam hoi pisida lam hoi pidelo pulo de perang ki hangdam po asu perang ki hangdam benong si kangsai hemlong an bangge pusida kapeda jakong bangge sida non bangge lidong village ko dahin ben mata samon bate notice kuna kipi ponje pan ajakong haistami long ajakong stami dolo bala hai penjong si latom ajuje kroikri bangbedet pulote akhi punoi bate lam ki phobang kone bangbedet pulote latom puthak stami adairing sida inkora pulo ajakong apente ako kangsa hojong si kichok chi longlok lo pulote ban adairing enunji la bale pokeban se enunji la kopine yang si kanhok do kokwen ke pacitu nai the compensation di pinai pulate so compensation ke pacitu bangge pacitu na jakong dolo la pente lamhoi ahok kali lamhoi di pipine lahai dolo pulate lahai putak sidami kechokchi damnong lok alam ki ave pinben
ahok kalipin ben jang si alam ki pinchong dat lo